Тогорочна цена буде 30 евроценти за кілу плюс премія за квалітет 2 евроценти. To zmenšanje kolo 15% u odnošenju na prešli rok, a budu zmenšani i povrchnosti po cviklu za veće jak 40%. Pričina hvarja baš niska cena cukru na švetovim trgovišću, ta naš cuker stoji nepredati po magazinoh cukrovnja. Я думам, що толем хвильково така низька ціна цукру і думам, що толем два компанії направили самі себе problem, pretože nie chceli žať bankarski krediti, nego probovali dojsť do realizácii hotového peniežu prek predávania cvikli i teraz spúšťali cuker. Znači, vi máte situáciu, že každá obisce u nás troši 2, 3 do 4 kg cukru mešačno i celkom všetko jednoj familiji, či placi cuker 60, či 60 dinar, lebo 80. A nám to život i za cukrovnje. Teraz oni spuštili veleprodajnu cenu na 48, u maloprodaji vam je 60 i teraz to problem. Dok pridzeli na 80 dinari, oni už budu mať prostora da nam daju pristojnu cenu, a to 35 do 37 evra po toni cvikli. Веліше одумали od šatvi cvikli, ali najupartejši išće i zvekšuju povrchnosti. Najjalim, keď mi ostane, napríklad, cvikla, keď už orikoga vodaco, znači už vam 50% ljehčejše, vam udrobi zos chemiju i zos prskalicu, z bilo s čim. I keď suša ta cvikla, to ta podnješe veľo ljepše, jak bilo ktora kultura. Olejar rješenje zakontračil cviklu po 36, a u februaru, kad nadumal zvekšat s povrchnosti za 50%, mohol zakontračiti zljem po 32 eurocenti, ali on rahuje, že i s takvu cenu vytvori zarobok.